iJerusalem kodwa wozani lonke silakhe sizokwakha iJerusalem elibhiziwe bazalwane sizolakha leli Jerusalem akalakha yethu Nehemiya wabiza abantu sizolakha ndawonye weyithandwa zezulu akekho noyedwa ozoza sizolakha sonke iJerusalem haleluya asali noyedwa sihamba sonke siyalakha nalo iJerusalem ngoba sibhiziwe uzathi mama umpostoli sideleliwe sizolakha bona iJerusalem elisha haleluya uthi siyihlaza futhi sihluphekile baba uMntwana uthi ibandla likaNkulunkulu lihluphekile lalela ke ngiyiqale phansi uyena owayifunela ukuthi avuse indonga zaseJerusalem uyena wayinqumela yena wathi ngizolivusa lalela ke wayengababiza babumpostoli abantu abaningi wayengaye baprofeti wayengaye bapriest wayengaye nomaphi kodwa uya understand ukuthi kunenqaba la kufanele ngiqale khona kune foundation la kufanele ngiqale khona angizuqala abantu ngoba abantu bazokhuluma lento ngifuna ukuyakha ngahle ibhidike ngoba ifoundation yakhona izobube nathi sisekele esiqinile uthi ngizohamba ngiye kumfeli wami ngoba uyamazi umfeli wami uyaqala uyakhuleka uNehemiya uthandaza kuNkulunkulu ukuthi uJehova ahambe nayo le ndlela ukuze akwazi ukulapha haleluya ngoba ngeke lakhe kuyishake my God asabe ba akeka zalapha haleluya uma kunyakaza my Jesus uyathandaza ke uthi Jehova khumbula isivumelwano wasenza noMose ukuthi thina abantu bakwaIsrayeli uma sidukile sahamba salahlekelana nawe khumbula isivumelwano wasenza noMose wathi masidukile siyothi masesibuya sibuza ukuvuma izono zethu bese usithathelela wena haleluya yes Lord haleluya ngoba zalona sibhidlikile webazalwane sihluphekile silibandla hayibo webazalwane size sayinhlekisa kubantu sihluphekile Jehova sonke ngoba siyadinga uJehova sihluphekile sibhidlikile sibhidlikile wabazalwane abanye babhidlike enyameni abanye inyama yabayivuma ibhidlikile kodwa namhlanje sizokwakha sonke khona nabanye abanokhoke enyameni ukhoke lenyama lenza ukuthi uJehova aqhelane nawe kunokhoke lenyama kunokhoke lomphefumulo namhlanje kodwa sizokwakha sizobhidiza ukhoke haleluya abese sihlala iminyaka sizobhidiza ukhoke soqala ukusha sizoqala ukushaba haleluya phela yakho ngikuphinde fana ngoba namhlanje sizokwakha ndawonye sokukhona baba uMntwana weba kupostoli mampostoli sobesa sonke masakha sizoqala kabusha sonke haleluya akekho zosa haleluya yakha sonke ngoba sibhizi haleluya ay Nkosi amen uNehemiya haleluya uyayakha lento ubiza abantu asambeni ngoba bazalwana sifuna ukuhlukana kule ndlela haleluya useshilo uJehova wathi akakwazi ukukhuhla ukuhlala endaweni la udivide kakhona abantu le message ishoko ibivele njalo ufuna sihlangane bazalwana ufuna senze into khona lalela ngoba bazoba khona uTobiya bakhona uSanibhala haleluya bakhona noPhenina lalela ungabazondo oPhenina ungabazondo uSanibhala ungabinanje abanabo bona bazokusondeza enkabeni haleluya Jesus haleluya uNehemiya bazama amenze lutho lalela abazama umphendulo ngoba uyayazi inqaba yakho ukuthi
uthi mina ngizohamba ngiye kuJehova uqobo Uyena ngiqale naye letha. Uyena ngizophetha naye. Uyena ngizohamba naye. abanako thabile Hayi ngabanako bazokubambezela eceleni lakho. Ngiyalena. Ngiqalena. Bangaphakathi nasemndenini wakho. Hallelujah. Abeke kuthini? awukati uJoseph awubani bomfana Hey ubani abamfaka emgodini uJoseph? Hey ababu bakhona kodwa kuqala into yakho ungabana Hallelujah. futhi ungabazoni Hallelujah. lalela ubathandazele ngoba la uJehova uyabafuna. Ngoba nabothi uyabafuna endlini yakho. Hawu ngabazona. bona bazokusondeza ecebeni likaNkulunkulu Hallelujah. Ngiyadela uma ubakhulumisa bazokudisrupt ekutholeni izinto zakho. Hey. Belingeke lakheke iJerusalem. Ukube ngempela uNehemiya wakhuluma lo Sanballat. Ayangeke lami. wathi angizukukhuluma nabo Hallelujah. ngoba bangabantu qale isimo themba lakhe kubantu Kodwa ubusisiwe lo. Othi noma zimshaya izinto. Noma kwenzakala nasese. Athi mina nginenqaba. Mina nginaJehova. Mina nginoNkulunkulu wami. usisiwe umuntu onjalo othi noma zimnatha abantu Athi kodwa nginenqaba. Kodwa nginoJehova. NginoNkulunkulu wami. lalela uDavide naye kwenza into efanayo kwakungaphakathi Ayakongeke kudeni futhi kwakungaphakathi. Kwakungaphakathi. Hey, kodwa ungabaphazamisi. ngoba bayakusondeza ecebeni likaNkulunkulu Bayakusondeza. Bayakusondeza. Bazokhuluma. Kodwa bayakusondeza. mhlambe kwake kuze kwenzeke uHana thola umntwana hayi bazalwane yakithi wayekhulelwa uHana esikhathi eside yazi baphosa ukuphenina ngempela wayemkhulumisa Ngizwa naye. Akamnaki mama uphenina mayekhuluma emthokolozo. ngoba kufanele vele amcholoze Inkinga uJehova ubheka wena i-action yakho. Ukuthi wenze njani wena uma emthokolozo uphenina. Hallelujah. Yini oyenzayo wena? wenzani mthuke phela uphenina umntwana ngeke umthoke Phikisana nophenina ngeke ingane vele. lokuchaza yangeke yenzeke lo kodwa uHana ngiyamthola wenza njengoNehemiya uthi Jehova uNkulunkulu wami simakade sefa wena uqale konke emhlabeni nasezulwini bayagqugqela uyathandaza uHana uthandazela ukuthi Jehova wena ongithembisile ukuthi umntwana uzoba khona ukawaya wafike wamphendula mawami waphithekile umntwana angeke samthola umntwana kodwa wakwazi ngithe abazalwane ngithe sizokwakha ngoba sibuzo le sizoyakha sonke kanye angizukushiya muntu sizohamba sonke sakhe leli Jerusalem nalela into ezokwenzeka bakunto uzothola umunye ethatha isitini esibeke bese bakhona umuntu lethamanzi kube khona lethuta kube khona ophathizela ngapha eceleni bonke bazobe umqondo wabunye akekho ozobefuna ukudivide kodwa bonke bazobe Jesus lalela bakunto uzothi umama enamaphinifa amabili athi mabili lamaphinifa ubani omunye ubani oshodayo